Okurgira har Pastor Peter Tisro wa Sober Full Gospel Church nagira ngo abana batwire batunge ibintu bitari umwe na bimwe nka school fees, sente zo kugura amatungo, emfarso, ibitabo hamwe na za uniform, kandi hatabahirwa amashuka, amashita go kwesiga hamwe n'ibitabo. Tutandikire n'abana ku bw'umunasare urayite nabo barabara butwakizo P4 twina abana bakiri P5 turiyo tubashotora mpora na mnongo ndukategino kushoma bako kushoma tutiro mukono mahango umuzire tumishashura school fees kina munabazada abarwade abaino burwade bwa mukenenya buri mwezi tubayambako nemere ngawe bamire dagala zawe tubafunideyo counseling session. Omubahirwe ekitongore kya Compassion harimu n'omwana w'emyaka mukago kurwo mu kyaro kya Soba owaferirwa abaziire be bona izooba rimwe kandi ogu bakamuha n'emitwaro 20 ezinyine enkuri yamuguriremu entaama n'embuzi ezaziire zikakanya bakaziguza bakaguramu ente kandi obwahata nanywa amate. Ebintu tuza kubyora bisare bebe bingi obundi umwe kwarba nashoberwa bimugurira itaka ningabe mwongereyo mu kushoma kwe ekitongore tumusima aho kwakinyambira munonga kwera omwana wange school fees kyanyamba kumukura nk'ebitabona n'obucumu. Abarikureberera abana abana bagira ngo bahwirirwe cyango kandi abana bamwe bakaba bagire ku rwo mu mashomero ahabwo kuvurwa ibyetago hamwe na school fees. Nabwiye ebempire esente nagura mwembuzi hati nyine mbuzina we nkaba ntini itaka ryo kuhinga yaho ryenshoberwa ntini kandi kubona kwana abana bakabandi no gusomesa kunijire kaniseji yankwatira yangurira ndundi ibiri z'amata hati nzina. Pastor Tisra shabara batungire bintu obutabiguza ezishuke twabahereza izuba byesige shuka bazeshweke kureba mu buzima zima heresi yabo nyenchakare yabanuje. Gashoka Philip Muranjiro muri Kegegwa.